Después el bigla descanso de Operación del Droga del PNP na internasyon, que resulta del cuantos controversial operasyon del PNP, que resulta del muerte del un Korean national na Metro Manila. Y después el largada del palabra del jefe del mando pulisya lokal na Zamboanga City, que debe mataya lang con estos mga eskalawag pulis. El PNP aura na Zamboanga, porsigido a silagas kunal di ilang mga uban, quien tahuga kontra kunal di ilang mandamiento y entra na illegal negosyo de droga y otros pa mga krimen. Asigun kunal portavoz del mando pulisya lokal, Chief Inspector Helen Galvez, antes pa man el orden del Chief PNP, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, que hace con estos lagas mga pulis tapon en mancha ng uniforme del PNP. Manade también mga pulis el puede sila arrestada bypass operation na ciudad de Zamboanga como del pasado año, que dos mga pulis el arrestado na separado drug bypass operation del Police Station 11 na dos mga separado insidente. Puera pa aquí, el mga pasado operasyon di ila envuelto también el di ila mga kabaro. We're doing that in Zamboanga City Police Office. In fact, tiyan kita mga internal cleansing operation kita ese. And I agree na debe man una gayod limpia el hanay del pulis onde gane para el orgullo ay pwede kita liban na di aton trabaho. Afectado man asigun el moral del otro mga pulis con este nuevo kontrobersiya. Pero si Galvez y habla, hindi este sirvi bentaja con el mga drug pushers y users de droga. Siendo tiene siyempre sila poder, aresta mga kriminal. I don't see naman tiyan problema if ever hindi kami a lead agency for this. In fact, pwede man kami ayuda in other way around na like for example, asida sacada del informasyon, ayuda suporta con el PIDEA para na esa implementasyon. El mismo security, if ever man operate sila na demon area, we can assist them also. And hindi man kere-discern na tiyan kami orden para man stop con ese el dia amon corazon na Zamboanga City, ay man stop tamen kontra con ese illegal drugs operation in Zamboanga City. So it means to say na hindi kere-discern kay bawal, you can do it in front of us. Definitely, Definitely, el Diamond Corazon como Zamboangueño ay hace todo manera para ayuda man stop este illegal drugs operation in Zamboanga City. So for you na hindi de aquí de Zamboanga City, stop quebrar el diato nombre, especialmente el nombre del police. Asigun también con el nuevo director del PIDEA 9, Lyndon Aspacio. Hindi kinahina el kampanya de droga después man laylo el PNP na operasyon. Siendo di ilang mandato amo el cosa taase antes el PNP. Y sila enforza siempre con este na ayuda siempre del informasyon desde Philippine National Police. We will be hitting yung mga targets na talagang yung impact nila sa community malaki, no? Katulad ng nagawa nating operation kahapon, may drug den tayo na kinuha. So, the dismantling of that drug den is an example. Abiso del otoridad con aquellos mga ya para na malbisyo. Debe numasya bira otra vez, siendo no hay descansa el di ila operasyon. Ya cambia lang asigun el personaje esta empone con este. Grande también abiso el yadali sila con el mga pulis quien ta entra na negosyo de droga. Que asigun con Police Senior Superintendent Luisito Magnaye del Zamboanga City Police Office. Debe con estos mataya lang para sirvi leksyon con el otro mga pulis. Dapat lang, kung hindi lang dapat na kulong, patayin. Para maging ehemplo sa mga ibang kapulisan pa. Albert Luna, Dateline Zamboanga.